North East Sports Association ni jini Mr. John Kharsing tai Gautam Malik tai Boni Logisong hai oro jini sports ni jini development khlaina bagai jini bubagra naikol phangbai jini edisi amsayo jini youth rokno sports platform tui jeng bon career samna bagai belekan sakthari tongo amhakena tini stadium rogo jini jodo hall rogo jini cricket stadium khlaina bagai rogo jeng tini o jini edisi aba jini khumulung amse jeng jaga jaga thaiguri na lekha bwskang jorao bubagrani chaitomon bisingtui jeng kwbangma jini olympic o jeng jini players rok rohimani ni jeng khaklai jeng initiative nai tongo amhakena jini phungjarao jini jot amsaini jini adam somai khlai jeng tini visit khlaikya jini Mr. John Kharsing tini North East Sports Association ni General Secretary amhake jeng bo guide khaikya kwbangma jini amsaino bo belekna chajak lang khatangkai jini oro plain area ma khasi hill rogo meghalaya je ground tongmani hill area tan tan sma khlayo piaba nongor ke belekino ja kaham belekan development khlai tongni bo belekino khatung jakka haine jarao jeng bo chini edc amchaini chini tiprasarong no olympic o jeng nugna musungu amhakena chini bubagra belekin chaitugoi tongo jeng sports ni field o jeng tebo development khaye chini thinang eba chini future ni chini sikla chalena jeng future eba career samna boi jeng chaitlai tong hambai।